Gata gepum syaram dua. Long lunjak bakauri agak telat becut leh lem bakauri long du bata bawa tempat ngereka-rekan. Hanaji dengan pormoh du. Jadi tengah kamu du inan terus jame genak wo. Pah genak wo jame. Getemetup gekengpung temetup kamu leke din le pak tira kamu sedekah. Geteut pormoh jut rimang nasih katuh nak tahu bak kamu alhamdulillah katuh urang dron jeroh datat. Berhati-hati bak jalan. Kecekut lembut tanggapan dari pormoh tapi melikut jame yang pu gekun. Pu ke belaku. Nan simak berga jaram dua. Hana mandu memang hana mandu jaram dua. Engka gua jame baru nak karap jiu bacut ge buka amplop le pormoh ge pelimah balako ge. Hai bang, ne le ne pormoh gak nyanduk no ge boh amplop atau amplop. Aci ne lako ke padung ge boh. Ge buka jupi lakom tua yang ge buka ge pelimah apa pormoh ge. Nyo dup no. Ya ne dup no ge boh. Nyam yang kat paju bu bak kedai ti hamai bi pilih bu jino sabah bungkuh bak kedai dup nan peng. Nah long ada lagi roh long tu lagi mah jaram doa. Long kun mahana bengai long. Hai, bek menan hai male gop lagi hanjut menan te male jame gop kai jak bak kedai mentang kai ringankan langkah cukup jeroh kayan. Menan long kun dudo male kale kiban dale bagaimana ada de enggak. Syaram doa menyonar jana tanah mengkauri tanah mitala ba bakauri nek mengkat bu mentang. Bek nek mengkauri kan ne. Dalam agama ti kali gepegah memang dalam agama ti hang gebicok sedekah hang gebitung atau amplop dan hang gebitung kadu yang. Pakan ti urang geba ke bungong jaro diiklahkan bek maleg dari JO diiklahkan wate katu ke tempatkan wate pi sangat luar biasa. Mak jogok gawat. Nyokon ke tengok ate tak pegah pun ne wo balung kawin nan long ne ja balung. Ban ka geba pengdit ka bengeh de. Mak kakon semoganya bermanfaat jaram doa. Bek ruh dalam keluarga gedenya. Sekian terima kasih.